Unako yini nakulokuthi emnganami hey asikhonde unako nakulokuthi tsan lokwasethendeni uma uhluleka kubeketela utawuphathwa boshukela ube sigulane because la emhlabeni la siphila khona uNkulunkulu uyavuma akanabhodo letinkinga kodwa uyavuma kuthi sande njani na singene kito letinkinga hayi ngoba afuna sife kodwa ngoba ungena nathi nasemphini ahambe nathi aphume nathi akavumi nathi Jesu lesimkhondako but inkinga yebantu basetimbutini angaboni ngisho imbuti lapha ngabe tiyephi timbuti etimbutini inkinga yebantu basetimbutini bafuna ingatimulo yaNkulunkulu kanti ingatimulo yaNkulunkulu ifuna abantu lababeketela bamcukula uNkulunkulu hayi This is fun, yeah? Mqukuleni mani mkhwashisa utawunethwa lapho mkhwashise sitamkhipha ekseni bese senda umhlatshelo ekseni sitamkhipha ekseni sitamqukula sebakhohliwe ukuthi bona banaNkulunkulu wakaIsrayeli uNkulunkulu lo washintshe emanti eGibhithe abayingadi afuna kubakhulula esandleni esikaFaro oh yes they had forgotten ukuthi banaNkulunkulu lo wathumela the 10 plagues kwagcwala ticoko eGibhithe baba bathe eGibhithe bayazama kuhamba wakhanzakala lathi uNkulunkulu lo ngabonwa ngemehlo enyama lona nabeka khona lokhona lotawuba khona kuze kube phakathe lo nguJehova ingadlangadla igagaramba le umhlaba usenabelo setinyawo takhe lizulu lisihlalo sakhe sebukhosi kuthiwa umsila wengubo yakhe ugolisa lithempeli nguNkulunkulu lo ngabonwa ngemehlo enyama oh they had forgotten bakhohlwa ukuthi this is the God who made Pharaoh to surrender by force bakhohlwa ukuthi lo uNkulunkulu lona ngulona lo wenda Pharaoh kwekuthatha hambani emva kokube kufe onke amatibulo aseGibhithe kodwa kungafiki shona munye kaIsrayeli bakhohlwa bathandekayo bakhohlwa ukuthi lo uNkulunkulu lona uthi tasabakhiphile he was a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night abensika yelifu emina bensika yemlilo ebusuku bakhohlwa tshela makhelwane sani bakhohlwa uyakhohlwa umuntu yagcina kushumayela la nakunabo sibandi hlophe nakwendeke engahamba nawo ucoshe bonke labantu bakaSimelane susela wena la akhohlwa umuntu discover ukuthi ukhohliwe sewuthenge ngisho iRose Label mhla ka 14 February watenda sonkondlo what she sent me a single flower ever since we met by Dorothy Parker ubhale ekhadini phela ubhalile iValentine uthi uyashaya emfundisi Hluphe uthi uyashaya athi yini angisho nethi hello after 10 missed calls athi yini ukhohliwe ubaba uthi uyamkhumbuza ukuthi sisuka nawe ekhashana athi sisuka khashane nje siya kuphi ngoba kungcono kuya khashane kunekusuka khashane atshele wena uyakhohlwa umuntu uyakhohlwa
uhlede ekhaya kuba unatha ngale glass lwamthengela yona nge-21st birthday yakhe, anatha ngale glass uphethe icingo lwakho lomthengele lona nge-birthday yakhe, uthi uyamshayela athi yini ngoba ukhohliwe umuntu, ukhohliwe. Akhohlwa bani? Akhohlwa. Tshela makhelwane yini ngathi ukhuluma from experience. Mina ngiyashumayela bazalwane. I'm just trying to elaborate my points. Uyakhohlwa umuntu mfundisi. Uyakhohlwa. Umuntu. Yeah, umuntu. Bakhohlwa la. Bakhohlwa uNkulunkulu. Lobentele lo. Andilibhayibheli lithi bathi nabafika elwandle lolubovu nawufunza incwadi ya-Exodus abona ngichapter number 14 lithi iBhayibheli nabafika elwandle lolubovu balikhanza lwandle lugcwele lugola thinzethe. Ngifuna nje ngicela ngikushaya kuya lapha engabe kuhlanyiswa yini bukhanya nebumnyama. iGoshen neGibhithe, iGoshen naIsrael. Ungubani ngoba buya lapha? At least ungubani ngoba buya lapha? Ulama umkami lo babelo uyamlama namhlanje. Ngiyibona labangishumayelisa kabi la bandla. Manje ngisasento emsotha ngathi uphinza aye la kunami. Phela lapha bana kethu phela. Awubesabantu phela. Ngiyathandazisa abantu. Haleluya. Ngesaba lokho ndasuke ngithathe encane lovakashile yabona. But ngiyafuna lokunithatha phela. Futhi sophela. 2 males, 2 females, male. Wena ungifaro. Asiyekele nangifaro. Eish. Wena uyingelozi. Kodwa asikho esontweni umuntu umthanyelo. Ubhala abantu akubili sona lesitulo. Ngethemba ukuthi lo sabangcola sithe emthandazweni. Lithi iBhayibheli. Nene ma-Israel lena imbe yafaro. Buyani phela beba ngathi bani. Lithi iBhayibheli. Ngalesikhathi basagijima bajake ngaselwandle lolubovu. Lithi lengelozi beyihamba phambi kwabo. Haleluya. Bese lithi nalelifu lasimakathe bese liba la emva kwengelozi. Bese kuba ngulembi yasimakathe. Alikho igama elihle njenga alikho igama elihle. Angathi lokhu bebahlabela yipi kodwa ungathi ngiyona le alikho
elihle elihle. Ngiyayithanda le ngelosi le yenda exactly lokhu lebebakwenda. Lithi iBhayibheli basahamba bahlabelela. Lithi iBhayibheli Moses bekahambe nalabadzala bakhona, ahambe nalabasha bakhona, ahambe nalabancane bakhona. Lithi iBhayibheli bahamba bahubelela. And lithi iBhayibheli Faro wanele kubona kwekuthi naba sebahambile bengibagcilate for 400 full years. Bathi gcilatami engabe ngidawugcilata bani ngoba uNkulunkulu ubakhumbulile labangebakhe. Lithi iBhayibheli Faro wayiphaka impi yakhe. Lithi iBhayibheli Faro wasuyabalandzela kancane kancane. Faro wasuyabalandzela. Lithi iBhayibheli lami bathandekayo bathi tena bafika laba elwandle lolubomvu balikhanza lugcwele lukhona tinsethe. Lithi iBhayibheli lami ungethi kakhulu simelane ungethi kakhulu. Lithi iBhayibheli lami wathi uNkulunkulu lafunza Exodus chapter number 14 lithi wabona uNkulunkulu uthi manje laba sebaselwandle lolubomvu ligcwele. Lithi iBhayibheli wasesothi hayi madoda ake nidedadede kancane, ake nidedadede kancane. Lithi iBhayibheli bathi nababuka udeda kwabo kuthi basonze tempini yaFaro. Lithi iBhayibheli baqala bakhonona. Lithi iBhayibheli baqala bakhala kuMoses kuthi wasikhiphelana eGibhithe kuze sitewufela lapha ehlane. Lithi iBhayibheli asayasoma emasolo yasiyakhuluma inkosi yamakhosi lehleke esihlalweni yasibatshele Moses kuthi laba abangisabi batshele Moses kuthi laba abathule bathinya ngoba namhlanje emanqamu batakubona usinzisa kwasimakathe. Lithi iBhayibheli batshele kuthi Moses abachikachike bangabona ngathi badelaya because God's delays are not denials. Lithi leli Bhayibheli nayibona ingelosi ukuthi nangifaro aqhamukile. Lithi iBhayibheli yashintsha iposition yabuya ngemuva, yabuya ngemuva, yabuya ngemuva. Lithi iBhayibheli lathi lifu akuhlali nje. Lithi iBhayibheli nelifu nalo labuya ngemuva. Lithi iBhayibheli lelifu labuya ngemuva. Lithi iBhayibheli lelifu lebelekade likhanyisa endleleni yema-Israyeli belekade lenda intuthu empini yaFaro. Lithi iBhayibheli lalelani bathandekayo lelifu belikhanyisa indlela. Lithi iBhayibheli kodwa lona lona lifu hayi lelinye kodwa lona lona lifu. Lithi iBhayibheli belenda kube mnyama aba baseFaro ngiyabakhanza, aba baseFaro ngiyabakhanza. Athole ukuthi iFaro because bahamba nenkosi yasesulwini, bahamba nenkosi iphahlangaza yesulu umadida babhobosa indlela ehlala kahlobasibi akhipha amanti ejwaleni aphithise timbabala. Lithi iBhayibheli lelifu lona lona lifu belekade likukhanya kaIsrayeli. Kusho iBhayibheli. Lithi iBhayibheli baphinde baqhubekela phambili. Lithi iBhayibheli labafika phambili. Lithi kwathiwa Moses phakamisa induku yakho, waphakamisa induku uMoses washaya phansi. Lithi iBhayibheli bewela kuthiwa manje bawele emhlabathini lowomile. And lithi iBhayibheli Faro nebubi nemsila netimpondo wacabanga ukuthi kupossible kanakati ukuthi abahambi nje nabonyankwabi, abahambi nje nemani lathandazelwe, abahambi nje nekugcotshiswa ngetandla, abahambi nje naNkulunkulu waboswayi, bahamba ngaNkulunkulu labonwa nguPawula eAthene. Wathi Pawulos eAthene hayi ma-Athene lamahle ngiwabonile ama-altari lapha msambe edolobheni kunaNkulunkulu wekuthi, kunaNkulunkulu wekuthi, kunaNkulunkulu wekuthi. Kodwa ngithithe ngisahamba ngabona le-altari laNkulunkulu longatiwa wena loyo lesimshumayela kini namhlanje, wena loyo lesimshumayela kini namhlanje. Bacabanga ukuthi iFaro possible asenibashayele enhlanhla hlangiphasi abantwana bethu hayi nina nahambe ne. Lithi iBhayibheli, lithi iBhayibheli yathamba
ingoma yami, thulisa ingoma yami, thulisa ingoma yami. Thulisa uthi. Angibantu ngabe amandla. 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 Ijojo lo, ijojo. Ijojo lo, ijojo. Kamuka ba. Ijojo la, amandla. Awe. Okay, ase start a break. Ngathani spiritual kakhulu. Uyabona ke. Nganesikhathi ngine Andres. Manje ke siphakamisa lidulu. Amandla awethu. Amandla awethu. Khona lo sihambele empini. Manje ke sesiyanothisa ukuthi sokunothisa lo lothi amandla sithi awethu. Uyanothisa ukuthi kukhona lo ngasho ukuthi awethu. Wesilisa. Uyabona lo ngilabo boys to girls. Manje angithi laba basho ngemavula amakhulu bathi awethu manje yena ungibhudi kaniphinda ungisiswe bona manje wagcina mbona ukuthi akasho lona ukuthi awethu wathi hey amandla babe wathi awethu guys wakhanzakala ukuthi bacabanga sabendo ba wacabanga ukuthi bahlakaniphile lithi iBhayibheli wabavumela nje uNkulunkulu ukuthi bangene emhlabathini lomile bazalwana ngixoxenza bangene emhlabathini lomile bahamba emhlabathini lomile lithi iBhayibheli nasebasekhathi nekhathi bathi nasebasekhathi nakhathi lithi iBhayibheli bheka kwabonakala emanti indonga letimbili tikhala itikwabo tibagdile bethela athi Timothy mina nakahlabelela athi slave usabheka phezulu emankalisha bheka phezulu seyingenelele inkosi emakhosi kuthiwa bafa bonke baphela nya bashayele intandla bahlale phansi. Uvile mos ngisa introduce nje ufundisa lo. Ngisathi bakhohliwe. Bengisakulandzela ukuthi bakhohlwe uNkulunkulu lo wentana. Mina ngisangashumayeli mina. Nje makhelwane sami saqala. Bakhohliwe. Khohlwe uNkulunkulu. Lo mentele timanga. Uyabona lento lendeka lapha elwandle lobuvu ngathi inganekwane. Kube kwakungemnawe ba 2026 sasiyobe siphethe incingo tethu sithi #sewela lwandle lolubovu nako sishona mina ngiyathanda ukuposta ngiyoposta 5 ngalelo langa ngithi #nako sewela lwandle lolubovu nako sishona nangu uNkulunkulu asendlela timanga kodwa Nkosi yami labo bebanganathi incingo labo kuthiwa labo bebanelichorus labo kuthiwa kwakuna Miriam kulabo na ufunda Exodus chapter number 15 lithi iBhayibheli Miriam kwaqubuka into yangesikhathi kwasho abantu abasha bathi into yasekhaya kwaqubuka into lapha ngekhathi indumiso yeminyaka kuthi we've been enslaved for 420 years kodwa emazulu asekhumbulile inkazimulo kaSimakathe isendele timanga kuthiwa bahlabelela bathi I will sing to the Lord for he is highly exalted. Ngiyawuhlabelela kuSimakathe ngoba uphakanyisiwe kakhulu ihashe nemgibelo walo ukuthethwa phosolwandle bakhohlwa Batansuka uNkulunkulu bathi Moses wababona ke labantu bakho awusababanikana abasasibakho manje uNkulunkulu Moses wababona ke labantu bakho sebadakhela igolide lithi iBhayibheli wehla Moses aphethe ibheleke ecade emthetho baqhamuka nenkazimulo kaSimakathe wabeva qhamuka ahamba naJoshua lithi iBhayibheli wababathe uyalalela uva bayahlabela nabantu kodwa leti ngoma ngothi thithi hayi leti ngoma ngathi akusido wakhanza
abakhanza bakhonda lithole lithi iBhayibheli wathukuthela wagana linwabo walahla phasi imithetho yaqeduka kodwa iBhayibheli lithi waphinza wabuyela kuNkulunkulu. Nakwenteke ngashaya umuntu omncane macha nakwenteke ngakufumba ngempama ugijima ondlule ngisho ekhaya kini. Khumbula sewuleka bhudla kuthi kodwa wasetimbutini. Endinyalo ngakhazimula nyalo. Impama yami ihamba negcobo nyalo. Iyasalela nyalo. Awuhleki kanjalo esontweni. Ngiyangitshela abantu abami lesikole ngithi la class lesingisi awuhleki nje. Hleka in English. Hleka kamnanzi. Bene order smile kancane waphinzwa wanyuka Moses nakanyuka mfundisi lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu hambani nganinikeza ingelosi thuthanda angizwafika waxolisa Moses on behalf of them wabaxolela uNkulunkulu ngengisababulala kodwa thuthanda lapha angisahambi nani sale nihamba nani hamba nengelosi atawuthi Mose uNkulunkulu nawe ungahambi nathi asiyindzawo hayi asiyindzawo nawe ungahambi nathi sine sifuna ukuhamba nawe wavuma uNkulunkulu wathi Moses ngisafuna phenza ungiprovele awungitshengise buhle bengatimlo yakho khombise ngatimlo yakho ebukhosi bakho wathi uNkulunkulu no kude lo ngabona mina aphinza phile ngitsitene nang introducer I'm just going to give you a drop ngeke ububone buso bami kodwa ngidakuniketa nje lithonsi lithi simakathi waphendula wathi uthi ndakwenda ngikhatimule buhle bami bendlule embi kwakho bese ngimemetela libito lami. The first thing emva kwesicelo saMoses ukuthi ngikhombise ngikhatimule ebukhosi bakho into yokuqala uNkulunkulu wathi lapha etimbutini into yokuqala ngale ngidayenda ngitawumemetela libito lami. Libito lami lisetawatiwa lapha etimbutini nangabe bese kunelibito laletinye tigodlo kodwa libito lami kusukela namhlanje ngenxa lomthandazo litawatiwa kulendzawo le bonke labatibita ngelibito lami batabatigijimi tekuhambisa indzaba yami libito lami tigodzi tonke libito lasimakatse aliphindze latiwe futhi kunetigodlo letinye lapha Nkosi yami etimbutini tigodlo lesingatati lapho kuqhamuka abantu bekuhamba batewukhothama batewuphaphatha ungathi ngumntwana afundiswa kubonga batewuguqa ngemadolo bathi siyavuma kukhulula amagama kodwa kusukela namhlanje onke ama-altar lakulendzawo abhala lwesikhathi kodwa libito lasimakatse shall take over bito lasimakatse Jehova umngamu ungiyalile wathi ngingaqali ngelibite leligama leli ngoba ungazuthi wangakhona ngalapha lo muntu lenhlale ngibekisa ngaye namhlanje ngithi ngiyekele sithandwa sami in your absentia nangabe libito lakaMakumabele mathe kwathiwa lona kulendzawo leli kusukela namhlanje libito lasimakatse shall take over Demoni namasathanisi angathi kujumile nangakithi kuqhamuka abafundisi labakhulu bathi fire kunemimoya etinyoka esiswini nangabe kunemimoya which are hovering over this place kusukela namhlanje the Holy Spirit shall
again. The Holy Spirit shall take over. The Holy Spirit shall take over. Bito lasimakaze aliphindze lathi wefuthi. Bito lasimakaze ngawumemetela libito lami. Ngawuthi ngamemetela libito lami bese ngivama ngemusa. Ngibendela umusa labo lengifuna kubendela umusa. Labo labane delays njengana ngumfundisi lo sephambi kwakho kodwa ngenxa lomthandazo ngitabendela umusa. Labo labanemisindo emakhaya abantu abadala kusukela namhlanje emazulu ngenxa lomthandazo athi inkazimulo kaJehova itawanza ngemusa futhi. Tawanza ngemusa. Tawanza ngemusa. Ya nemshado lephihlikayo tawuvama umusa. Avama umusa. Nemadvodza la bosi atawungenelwa ngumusa. Sitawubona emadvodza angene esontweni ngengane. Emadvodza ngoba simakathe uyikhumbulile lendzawo. Khumbulile lendzawo. Khumbulile lendzawo. Emadvodza lapha ekamla. Khononi indvodza izikhononi nangematiya. Zikhononi nangetitsha leti ngawasho ifunani indvodza ekishini mani Nkosi yami. Umfati sowahlala ngekwesaba nje. Uthi angabona ukuthi babehlophezo uyabuya emsebentini ngabo 5. Amake sure ukuthi uthi washa tonke teacher ngoba nakangena nje ekishini. Le teacher. Umfati uyadileka Nkosi yami beka sagona umntwana unemkhuhlane ukhihlita emafinyela umntwana usanaka umntwana umfati uphutile kupheka namhla noma ukhanza usabonza uthi sitawudla la khaya yini ngathi sitawudla ebusuku lapha ekhaya kodwa umusa tawungena emadvodzeni umusa. Madvodza lendzawo ufuna kwathululela umoya mfundisi Simelane. Umoya lo la kumfundisi la ngamandla. Ngihle ngisuku mina nje nangibona umkami ukuthi usethesheleleke. Nabe beka ngiphakele ngithatha teacher tami ngiye ekishini. Ufike ngiwashe nabe kune teacher. Washe teacher. Nangenza dolobheni enhlangano ngithatha elicingo ngithi baby sweetheart ungapheki namhlanje. Ungapheki. Ngitane kudla. Ungapheki. Phumula mntwana kethu, phumula ngitane kudla. Thawungena umusa emadvodza. Atawungena esontweni ngematubane emadvodza ngoba umusa. Uthi ngidabahawukela labo lengibahawukelako sihawu solo iphathe emusa mhlawumbe ngenye ilanga siyawe sifunza ukuthi sifunza ngegrace, mercy and favor but ngumusa uthi kodwa ngeke ubone buso bami ngobe kude lo ngabona uthi buka lapha ke Moses, you just need to align yourself with me uzotobona ngadi mlo buya lapha kunendzawo lengifuna ube kuyo lendzawo ingalapha ngakimi ngithandaza manje konke lo kulapha ngenhla kupossible ngeke ukuthi ube lapha ngakimi. Thatha indawo yakho Jesu, thatha indawo yakho Jesu, uluncedo thatha indawo yakho, thatha indawo yeah.
awuthatha indawo yakho sithembe wena sithembe wena uluncedo lwethu ufuna sithandaze bazalwane ufuna sithandaze kunenzawo ilapha ngakini ngawuthi ungafika lapha ngakimi umedwaleni athi umpostoli Paul lelidwala belikade libalandzela athi banatha sinatho sinye samoya banathe edwaleni lamoya athi lelidwala belibalandzela athi lelidwala belikade linguKristu Jesu lelidwala linguKristu Jesu ungathi ngiyalibona nakathi uNkulunkulu buya lapha ngakimi ngifuna ukuthi na ufika lapha ngakimi bese ngikufaka emkhoqweni walelidwala bese ngiyakwembesa libese lelidwala selikwenda kwekuthi ufifiyele utawuthi ungabasedwaleni then you will peep utawusuyahlola bese uyabona umhlane wami inkazimulo yami utawuthi ungabasedwaleni Yeah.